Sveti Jovan Zlatousti, pouke za svaki dan u godini. Ništa nije tako ugodno đavolu kao prejedanje i opijanje. 19. decembar, 1. januar. Sveti mučenik Bonifatije. Ne kažem da bi trebalo da se iznurujete i da vodite prestrog život, već samo kažem da bi trebalo da se hranite u meri u kojoj vam to pričinjava istinsku zadovoljstvo i koja je dovoljna da nahranite telo i da ga učinite oruđem poslušnim, dobro ustrojenim, snažnim i pogodnim za delatnost duše. Kada se telo prepuni od prejedanja, onda ništa više ne može da ga zaštiti od poplave strasti, koja prodire svugde, sve pred sobom rušeći i razarajući. Dovoljna količina hrane nas i hrani i pruža nam zadovoljstvo i donosi nam zdravlje, a ono što je preko mere nanosi štetu, predstavlja odvratnost i donosi bolest. I što je najgore od svega, taj suvišak hrane ne samo da pogubljuje telo, već zajedno sa njim pogubljuje i dušu. I kao što preterano vlažna zemlja pogoduje množenju crva, tako se i telo prirođena pohota kada je čovek navodnjava neuzdržanjem, osnažuje kroz čulna uživanja. A kada se telo raslabi, onda nužno i duša zajedno sa telom trpi duhovnu štetu. Ako čak ni oni koji piju razbaženo vino nisu slobodni od prekora, šta onda reći za one koji radi opijanja vinom idu na zamorna putovanja i sve čine da im ne bi ostao nepoznat ni jedan rod vinogradski, kao da će pred nekim odgovarati ili biti podvrgnuti krajnjoj osudi ukoliko se ne opiju vinom svake vrste. Zaista ništa nije tako ugodno đavolu kao slastoljublje i prejedanje.